Kohimen kopara bayit hautrai Jesus Christ. Nga ai kuble snem temai basuk ban bakumen ia pibara. Ayutrai Jesus unang kerku kardo yani kam kerpang uni usnem. Bad ngalaki kai mindagasni nemin step ngalapin mi uwe video. Kawai ka video syapang ujo sabakui usnem jumu jo sabakui. Bad day lemba ka jing riubele jongi padu jo sabakui ngin sanang ya jingkerku minda usnem. Ayutrai unang kerku kerhai iya ni iwe paiwe lemba ka jinya sai lem jumu jo sabakui. Namar ni don buon ke jimman toy ka jingai kawa kabalang ka terua lemba ka jing riubele jongi Yawu Joseph Bakuri. Kohiman ko para nilajan kut iya kaneka jin ayom Christmas. But lashay kasni kade kasni buram epiphany. Kajin pao jogi Jesu sha lain mood ki em namini. But minda kasni nila puson shushu shapang kajin kardor ban imranga badu Jesu. But nila don bon gejing le kemen kajing le tamasha haken eka por Christmas. But nila pindon buron ya utrai Jesu ya ukulum Jesu. Minda nila stang biang ban puson jiliu siapa ka jingim baru Jesu. But nios ngo naka siti jogo Paulus ya anis bakoi bakaran syai ka dar hani bangi deben imsh tekana baru Jesu Christ. Ngideben imskem baru Jesu Christ. Ngideben shanya telang yau Jesu Christ. Namar bale kadon ka jimma ya kitu kibam pidiang pura yau Jesu haka jingim. Kaya ka jimma ka ba uyanis bakui Ukraine hani syapang ukris lamle. Habang ipay ikum u Jesu Henry ke jinglang part mar kompong. Ngidon hapadang jongi bon jai ki Chris lamle. Bale ke mi ki Chris lamle. Namar kam don ke jinglong jogo Jesu hapo jongi. Lese habar pat ki keren hani bakilong jongu Chris. Bakide na u Chris. Henry ke jingle jongi kilong mar kompong. Ya ka jingkwa jongi kalong mar kompong. Ya ka jimpar ka jongi kalam mar kompo. Ya ka tin ka tele jongi kalam mar kompo. Ngimyo ya kung kita ki brio ya kano ka dakka shinjomu Chris. Banyo ya ka dakka shinjomu Chris ngide ban yai sabadu Chris. Tangki bala koroy ban yai sabadu Chris. Kila banyo ya ka jinglong jomu Chris. Uyanis bakui dula kerencai kadar ladang ngim yaisa badu Chris ladang ngim pala yau Chris ladang ngim pediang yau Chris nginlong kiba tok yau Chris ngilong kiba tok ia ke brio bad habang ngim pediang yau Chris kaiga jimma kaba uyanis bakui om ngim pediang ru yau pa namar ude uble upa ulapa yau Chris hangi ladang im treben pediang yau Chris ladang im treben im ya ka jinglang jongo Chris aga jingim jongi kalau automatic bangi kenta itu ya uble upa ya kino ki jing salia jongi ya kano ka jing snow tai jongi ya kano ka jinglang ka basni jongi kala ban kenta ya u Chris tengi haban lekom no ni haban sumar ya lade bangin ngin ompoi syakakti jomu Chris namle. Hakini kap juk kaba minda niyoi yaki dakki shin jomu Chris namle. Haka media, haka social media, haki channel baper, haki jingim jongi brio, haki krem ki kana jongi brio, ni stamba niyoi yaka dakka shin jomu Chris namle. Bolsin haka jimbang boy perka jongi ngiru ngi bud tineng yaki yaka duksa jingim jongi kalau balong kabayade bat ka jain pong jongi yaka rukam bangi pong jain yaka rukam bangi tes new
Yaga rukam bangi bam, yaga rukam bangi keren, yaga rukam bangi perkat, baro kalalom kadaka shinjogo bamen ukris lamle. Nama ukris lamle ulom ubanang ban buitu, unang ban togba, unang ban penge bejeni, ulang ban pensting yaki kambaro, ulang ban kritikaya yani ba ngim don kamban kusiar hadu kata-kata kaperte kayalam iyeni sya ukris lamler menda lada ngim sumaria lade ngiru ngin ngop hakati jomu kris lamler de yanis bakuit ula ngidon tangkawe kelendi ban lain na uni ukris lamler kalom ban yaisa badu kris haba ujisu unstang ban yaisa badi ngila ban yo yaka jinglong jomu kris ngilong kibri babak yaka jing shisha ngilong kibri babak yaka jing kui haka kran ka kana joni haka rukam pe joni yaka rukam ni persyang ban yusno yaki ke baro ngistang ban jid yaka baba barabor ngistang ban long paralog jong ka jing kui bangin long ki kul kiba kensai tang ko himmen ko para lada ni kwa ban lai lui na kane ka jima ni de ban long kiba koloi ban snevri pendri tiala de ni de ban long koloi ban if shirham ya ukris ni de ban long kiba koloi ban wa ya ki tolong jinga ye ba per kaba ka balang ka pentui halo jomi ka we ka tolong kaba balang ka terua hangi minda usnem kalong ka jingeri bale kabangi de bandon badu josa bakoi namar mangasni uppa bakoi du kulari ni yaka jimpen jempura yakito kibale rio bale ya ujosa bakoi kibakin mau ya ujosa bakoi kiba shimbenda yaka jinduai kiba shimbenda yaka jingi kai shapang ujosa bakoi namar ujosa bakoi ulong ubahok bad ngidon kamban I ya ujosa bakui namar ulong unong da jon kambala ujosa bakui udon ka bor meneda yemi nawu kris namle ujosa bakui udon ka sap kerpang banyalang ini shawu kris nakataga daw ko himmen ko para kabalang kabu kerpang uni usnem jono josa bakui bat terwaru ya baro ki bange ya ka jimpen pura onde tanshisni mangasni nadu pratarik Desember 8000 arpo hadu pratarik Desember 8000 arpo we nilaban yo ya ka jimpen pura mangasni ngide ban Treshitom bagyo ya ka jimpen kenamba ngindup kentai ya ukris lam lena ka jingim jogi nius no ha ka gospel uyanis baptist haba kili ya hato melong Elijah hato melong Messiah hato melong nungya to le pa omde manga Messiah henry ngalong ka sur ngalong ubayen sakina ka benda ukris ngalong uba krensha pang ukris minda mga banmapi ni de banlo kasur jo lo trai ni de banlo kasur ba pen bana sha pangu kris hagi hinga sem jogi hapadengi himen ki para jogi hapadengi para log jogi ni de ban kerlalong kata kasur ba pen bana ya ukris bayada yakiru na ukris namle na ubamen na uksui na usoitan uba aptap ban penchot iyeni ngimde ben sha ya wo bamen ban penjot ya ka jinku echori ya ka jingin mensiam jori ban ngide ban ward ya ki tolong jinga ban dup long ki barispa ha ka mensiam ngila rakhe ya ka Christmas ngila shat ka ban minta ka balang ka kot ka very ni vai ban yang scam ban minda gasni ka balang ka penkan mauru ini syapang arlo ki rikui bakrau Gregory bakoi bad Basil bakoi bakin long ki rikui ki balaim hagis past name Saul banyedaya kabalang na bon jai ki jini kai bakala na u Chris lamle penginang
dua ko himen ko para hakane ki yukirish pakui bangin long shisha ki sakki bachanai sakki bakui yang persya ya ukris lamle nama ukris ude ban yaisa badni hakam donur jongi hakam NCM jongi hakam jimur jimbarka jongi hakam mekka par barokawai to ginang khot ya Jesus Christ but midang pende mai ke jinga de jongi padu Christ ba un yaisa rengka badni ko Jesus ni ed yame to yaisa badni to yai kerko yangi to yai pende mai yangi to yai penskem yangi hakam jinga Enya roh putra Jesus Christ. Amen.